ngifuna umuntu umphusha ngifuna umuntu akhuthale kube wena ngiyibone ukuyena ngaphakathi ngathi siyahamba hayi kuze kube yimini ngithi usulungile akuzwe ngawo uthi asihambeni kanti sihamba nini ngibona ukuthi hayi kusho ukuthi usawu-enjoy umgaqo yabo lonto hayi yena mfethu ngiqamba manga yena mfethu wanele hayi wane ufufekile ngithanda ukuthi ufuna umgundi futhi ngathi hayi uyagunda futhi akukho kungenziwe unamakhono amaningi umdala wakho kungenziwe umuntu wesilisa nje ufuna ukwamukele ukwazi konke ungafuni ukuthi lokhu ukuhlule hayi ngoba siyasho phela izitho akwazi ukwana nophalisa ngoluntu uzothi manje ukuthi akulungi lokho okunye bese umile kanjalo usujamile kube khona indlela kuba ngisho ukuthi ngishekudayiseni hayi umubi hayi ngeke udayise nami ngiyidayisa emsamaria ukhona nokesho lapha nje vuma uthi hayi mina ngiyadayisa nje normal yazi lokho usinawo nofika la ufike ngitshela hayi singakukhuluma konke kodwa mase kuqhamuka sekudayiseni uyazi ukuthi imbangela yabo yini ingoba uma esafuna ukuthola imali into yokubhema ukwazi ukuthi uthi uyadayisa ngoba usho ukuthi noma emalini noma ungasasunginika leyo mali esaza umncenge kanjalo umuntu angikhulumi ngalokho ukudayisa ngikhuluma mina ngokudayisa ukuthi masimi kuyiprice into ngikuchazele ngento ngokubaleka kwayo awudayisela nayo ithambula njengamanje angithi uyayibona le thambula le nkomishi le ngikhuluma ngale nkomishi ngoba phela le nkomishi mangabe uyibona iquality yayo ukwenziwa kwayo hayi mfethu ngisho ungathenga yase Shoprite uthenge yakuphi kodwa le izoginqika la phansi siphinde sivuke siyithathe ngisho ngathi ingane encane iyayiphathi kodwa uzobuyisa njengoba iclean njalo ngobani ukwakhiwa kwayo la ngaphakathi hayi udoda ayubambi njenganalawo mayisiwilise phezulu ingane encane uthola ukuthi inodoti siuyayibona sinodoti kodwa le yami ithamla le ngiyakutshela impela imbala even ngisho inyanga ezintathu la isezi sakhona kodwa uyayibona iyipaper plate iphethe amanzi njengamanje kodwa uthathe le yakho ke ipaper plate ubone ukuthi amanzi ayo azohlala ini kanje 5 minutes izobe siqalisa itshekile seyaphuma amanzi ngala emaceleni kodwa le njengoba u15 rand lo 15 rand akuboni ngoba nakho ukuthi kwaze kwafaka u5 rand ngoba u5 rand wematerial ngaphezulu u10 rand lo kahle iyona uqobula kodwa u5 rand owematerial esetshenzisiwe khandole bese kwenziwa le glass ukubaleka kwayo ngaphezulu yona kahle i10 rand mayakhiwa kodwa u5 rand extra material ukuthi ibe protected mayifakile ngalendlela sengisho ukuthi ke le yakho ngeke uyifanise nale yami glass le glass no Samaria sengiyithengile umsamaria straight sengiyithengile le glass cha sengiyithengile umsamaria kodwa angifuni uqamba manga mfethu akusihlala phezulu komsebenzi sisebenze sikhulume nezo sikhulume nabantu mfethu kubaleka kwempilo mfethu nanami mfethu ngoba into ezibaleke kakhulu sihlezi la kulento esifuna ukuthi ilunge nento esifuna ukuthi yenzeke mfethu kakhulukazi nje mfethu ngigcile nje angazi ukuthi ngaqala ngakuphi noma ngiqale khona la emotweni noma ngiqale la nje ukuze ngigcine ngakhona yabo umsamaria ngoba uyindoda ethe yakhenika kunabantu ababuka la abanama thwa yini warehouse noma ama workshop abantu mhlawumbe bebengakwazi ukuthi beqashe beshintshe impilo yakho nanani mina ngafuna umuntu mayeqasha na umgomo engima nawo uqale rehab ngoba mina ngifuna ukuthatha abantu ngibase ebantwini abazofike bebadala lenkinga bese beyangifuna bethi professor ngibona lo muntu wakho lemsamaria kade ungidayisela iglass man awungihlakazela imoto nje mfana engine nayo imoto isishaya engine lapha hayi phela le moto yami ke isenenkinga ke manje ke iyangena ke manje ke le ibhizi dedela intuthu ke emgaqweni abantu la imoto elandelayo ngemuva intuthu seyimnyama ke manje imoto ke kulethu mechanic omunye hayi le moto le ifaka udizili obunye obhedayo ifaka udizili obhedayo driver kanti lutha kuona udizili obhedayo inkinga le moto yayo isishaya ama rings and bearings ifuna uyoripolwa kabusha engine ihambe yosiwa kabusha engine so manje kuzofuneka ukuthi sithole noma isonto ke wena uyilethe usonto obonayo ukuthi leli liyacikizela isebenzi ngalo noma ngayiletha noma singayiletha kwayiqala siqale khona kwayi namhlanje ngoba ngiyabona usula namhlanje alimile kahle uthini wena
hayi mfethu ayiqaqa mfethu lethe hayi lethe mfethu imoto wena nayi le engine ufune manje ngiyiqaqeke ngiyayiqaqeke manje toolbox yami lapha duze wami toolbox ke lana ngiqala ke manje same time ngiyayiqaqeke manje le moto ke manje before ngiyiqaqeke ufune ngiyichoke le moto kuze manje ingasuki idala inkinga la ngifaka amatshe la ngala ngaphandle ngemuva nangaphambili na yonke indawo kuze kube ibe safety i-handbrake yephezulu ayikho yenze njani ke sengiphezulu kwayo ngivula imoto yami lena qaqake manje phezulu kwayo manje ngidonsa la ipanela zami ke manje ngifune ngikhiphe la phezulu ke la ngiqale phezulu ke manje ngivula amapipe screwdriver sami ngivula amapipe amanzi ke manje ke kusiphole ke ngivula amanzi la khiphe la ku radiator la ngivula radiator amapipe amanzi yonke into aphuma amanzi enjinini kusiphole kahle imoto yami ukuthi ngiyiqaqe ngendlela khipha amanzi ke la mase ngikhiphile amanzi ami la ku radiator nayo yonke into sengiqala kuyona ke manje qobulayo injini ke manje ngoba manje sifuna ukuthi sike angazi ke njengoba ndoda ngicabanga ukuthi sikhiphele ngaphandle ukuze siyenze uyibone nawe le njini ngoba manje mangizoyenza ila phakathi emotweni ila kuma mountain ngeke iqaqeke kahle ngeke izini izinto ongawusayibona ngifuna ukuyibona uyayibona mase beyirebhwela sebeyisika abusha ngoba ngifuna mayibuya mayikhuphuka intaba ubone ukuthi hayi mayithatha number 3 ibe umlilo ngempela yenziwe mina ke le njini le ubone na ukuthi nomutshe lomunye umuntu ngemoto enziwe mina hayi le yenziwe umsamaria Samaria ngempela ngempela ke le yenziwe emangwaneni ke le umlilo hayi manje ngiyayiqaqa ke le moto yami manje ngiqaqa ngibeka isilinda head ngaphandle sometime ngiqaqa lamapoliti isilinda head wonke la phezulu wonke lamapoliti ngakhipha wonke lamapoliti phinde ke manje mangiqeda ukukhipha wona manje sengikhipha lawa lana amapoliti ke emva kwayo injini ke la bambeke u gearbox ke njengoba ungena kuyona ke nje space ngiwaqaqeke la ku gearbox wonke ke amapoliti ngiwaqaqa wami gearbox ke manje ke sengikhipha lawa akuma mountain ngamapoliti ngikhipha kuma mountain amapoliti mangiqeda ukukhipha la mountain amapoliti wonke la mapoliti alikho ipoliti lifunele lahleke la mapoliti ifuneke mangiwakhipha la nginesitsha sami sengisikile la samafutha esiright u5 liter wami ngiwafaka kuona ngoba phela sazobuyela la mapoliti funeka angasola why wafaka amafutheni hayi mafutheni njengoba ngiwafaka esitsheni samafutha leso 5 liter ngenzela ukuthi angalahleki la mapoliti la mase ngiwafuna ngiwafaka futhi wonke njengokubo kwawo hayi ukuthi ngizowabeka azofuneka ngidide ukuthi mhlawumbe ahluka ngiyawazi njengoba ngiwakhipha kwami nje ngiyawazi why makuthe amapoliti enokufakwa kupetrol isuke kwenzela ukuthi ke manje njengoba angithi la phakathi ama trade amanye ayangcola mangabe kwesinye isikhathi ehlezi ngaphandle so manje njengoba sesiwafaka kupetrol siwaqina senzela mase ibuyela la phakathi ema trading lihambele kalula lize lingene lingahambe lihamba nenhlabathi lingasafaseki kahle so that is why ke sifuna sibuye siwabeke kupetrol kanjalo kodwa sikwenza mase sibuyisela esikhathini esiningi eNsamaria imoto inokuthi mayinenkinga kube nelambe elivezayo lapha ngaphakathi uba ngo speedometer uspeedometer into oqala umele uyicheck makunjani shuthi njobe iqala ke isiveza ilambu ke la kuyenzeka ukuthi uthi iveza ilambu lamafutha kuyenzeka ukuthi iveza ilambu leheater lokushisa kuyenzeka futhi uthole uthi iveza ilambu lebattery so uma asiqale kwele battery uma iveze le battery ibattery obvious kuyenzeka ukuthi ama terminal la asenenkinga okanye ibattery phansi yabo kwenze buwade ushiya ama lights unganakanga ama lights ukuthi akacimile wonke noma irate ayicimanga so yalidla ibattery yaze yaliqeda so mawusuthi uyadumisa manje angeke kisaduma isizofuna thina ongqondo ke sofuna siyikhikeke manje ukuze idume wena mawungazi uzofuna omunye umuntu akucharge imali enkulu ukuthi ethi imoto ifile kanti cha ishawa ibattery ndoba iveze ilambu kuphinde kuzoba ilambu lamafutha ilambu lamafutha liyingozi kakhulu ke ngoba lixwayisa ukuthi amafutha ayashoda la phakathi enjinini njengoba eshoda nje wena awubona ilambu la uyaqhubeka uyayidrive imoto awazi into ezokwenzeka imoto izoshaya inokho izoqoqoqoqoqoqoqoqo umsindo omkhulu oqoqozayo kanti sekuyipiston la phakathi kuwona injini amafutha aseyashoda okuzoqhubeka ngoba uzohamba ngayo wena uzofuna ukuhamba uqhubeka yashaya iblock ke ibhodloza iconrod ibhodloza yonke iblock la ivula imbobo enkulu la kuyaphela ngemoto kuyaphela ngenjini uyama la lentabeni kanjalo usayindawo ke lapho usufuna breakdown usudinga nomsamaria kanti
ukube wena sometime unelo wabona lelambu leli wafonela umsamaria wambuza ukuthi naku ngibona ilambu kanje la umsamaria kwenze njani ngakutshela ukuthi indoda awuzama ukuthi uwengeze lawo mafutha kancane bese uyaqhubeka uyibuyisa uyilethi la siyilungise ibe sesimeni right. Ngiphinde ngibuye ngize kuleli le heater le lamanzi kilambu liyinkinga futhi nalo ngoba likutshela ngokubila kwemoto ukuthi kunendawo la sometimes ezinye imoto ezinama thermostat sothi thermostat ifile enye imoto ifelwe ifeni njengoba ifelwe ifeni uthothi ifeni yakho ayisakhali ke manje noma isakhali sathi ifeni yakho kodwa manje ifeni yakho uthola ukuthi le feni yakho le ayisebenzi uzoyibona kanjani ukuthi ngempela ayisasebenzi imoto ke ifuna uyenze kanje ukuze uyibone ngempela ukuthi le feni ayisasebenzi uyayicima imoto same time yonke into icimile ubese uyayiona ke futhi ibe on bese iyaphenduka ifeni iqala ithi uma iphenduka wena awukwazi ukubona ukuthi iyasebenza noma ayisebenzi uzoyitshela isasebenza ngoba iyakhaya into ezoyenza ukuthi uyibone siyasebenza iya kuyona la ngaphakathi ifeni inentambo engena la enjinini leyo ntambo le kuzofuneka ukuthi uyikhiphe uma uyikhipha leyo ntambo imoto uqala uyicime eqala bese uyayikhipha intambo bese uyayiona futhi kufuneka ifeni iqhubeke ikhale noma ingasafakiwe intambo la ithi uyiphenduke kodwa uma wayikhipha intambo ade usuyicimile imoto angithi wayikhipha intambo wawusuthi uyayiona futhi ifeni yangaphenduka yangasho ukuthi leyo feni yakhe ifile ayisebenzi iyona ke lento esizodala ukuthi imoto ibile iveze ilambu la ngaphambili lamanzi njengoba iveze ilambu lamanzi izobila imoto ngalesikhathi esibila ke imoto ke kuzomixana amanzi namafutha makwamixana amanzi namafutha ubonye abanye abantu sebesha izandla ke isiyabila ku radiator umuntu uyafika uyavula lapho radiator amanzi ebila amanzi aphuma amthela amshisa umuntu alimali yini ulwazi akanalo imoto mayisiyaqala veze ilambu nje la enza sure ukuthi uyaqikelela uyagada ukuthi ngoba isiveze ilambu la elikhombisayo ukuthi heater la kanje iyashisa bheka ifeni ezinye ke zinama thermostat endala ke bengikwenzela indlela elula indlela ezini ngathini imisebenzi yethu lethi nama chemical esiyazi ezimfihlo siyasenza njalo ukhiphe i-thermostat le uyinqume uyikhiphe uyilahle ubuyisele ipipe lamanzi lapha ku radiator abelungu bazi ukuthi nje balinde wena usuzothenga i-thermostat izolungisa kubona thina sesiyishaya i-shortcut thina sesiyibridge isebenza nje okay msamalelo longle mfowethu ngicabanga ukuthi umuntu one workshop lapha noma umuntu ofisa ukukusiza bafu yini ofisa ukusizakala ngaye ekugcineni ngalento esiyenzayo yonke kakhulu ke bafethu angifuni uqamba amanga imoto ngiyayithanda ngikhule ngayo ekhaya ngakho konke ekhaya umkhulu injini ngidumisa phansi ihlezi phansi straight away ngihlokoloza startini impela ukhiyu ngeke idume ngihlanganisile la phansi ngayibopha mina qobo lami engikufisa kakhulu bafethu nanoma ngabe yimuphi umuntu ofuna ukuthi angibone noma ofuna ukuthi angithole ngizocela axhumane nalensizwa lenginayo njengamanje athola inamba kuyona noma ithinte ku WhatsApp izongithola mina nami ngifike kuyona qathatha ungafike uthi mhlawumbe uzofike ungitshela ukuthi le moto inenkinga yani noma uthi ufuna ungitest ufike nje lapho ukuthi ngicela ungilungisele lokhu noma ngicela ungitshele ukuthi yini inkinga yala noma ngabe kuthiwa yiphi test onayo wena ongafuna ukuthi ungiteste ngayo ungitshele mina kodwa ngiyakutshela ngisho ngabe kumshini wakho beka ikhompyutha yakho la mina ngizoyihlula ikhompyutha yakho nomshini wakho ngobani ngumshini qobulo wami angeke ungenze lutho ngoba ngikhule ngayo lento ngikhuluma ngento engithi mangitshela ngisukhabarator manje ngiyawuklina manje mangithi mina ugearbox manje sikhipha i-pressure plate i-clutch plate manje yonke into masithi ama rings and bearing yonke into ama tapeheads ngisho timing imbala ngitshela nje ngidonsa ifila gauge yonke into ngikwenzele la ngisethele yona kutimele yona imoto manje ngikuboostele yona khona ngo24 manje abaningi ke ngeke bakuboostele imoto ngo24 ngisho imoto yaka automatic ayikhikhi imoto automatic
kodwa fika la kumina ngizoboostela yona ngo24 same time idumiyele phezulu ungakholwa ukuthi kwenzeke kanjani. Emsamaria awufisi ukuvula isikole ufundisa abantu ukukhenika bekhokha imali. Kwenye yeyifiso ebengiyifisa kakhulu leyo ukuthi ulwazi ngoba nami ngaliphiwa nje angiliphiwe la ukuthi ngiligoqe. Into engifundiswe ngayo ngifundisa ukuthi ulwazi luyaspreadwa especially kubantu abanye abasakhula ngoba bangagcina sebenolwazi olungaphezulu nami kolwami ngijabule sebengibona sebenza izinto ezinye engaphezulu kwami ngoba iminyaka neminyaka iyashintsha nezinto ziyashintsha itechnology nayo iyashintsha njengokuthi kunezimoto ezindala ebeyikhona ebeyikhanda umakhenika ngeke uthathe umakhenika wamanje umkhandisa iPorsche iPorsche imoto yamanje ngeke uthanda umakhenika obekade ekhanda lapha iToyota uthi uzomkhandisa imoto lapha ehamba lapho Lexus uzofika abe nenkinga ngoba akazi. Yabona ilento ke ebalekile nami yikho ngisahlezi namanje ngoba ngikhula ngisafisa ukuthi bonke abantu abanama workshop nabasenendawo eziphezulu neziphambili kwebangithathe bayibonele ngokwabo nami ngithola usizo bayibonele ngiqhubeke mongo ngilolwazi lolo nginalo ngoba incwadi ngokwencwadi ukukhenika hayi impela ngiyayibona ebhukwini ngiyayifunda kodwa ngikhuluma la kulezandla lezi engithinta ngayo imoto hayi lapho ke Nkosi impela hayi so hamba ngama-break engekho. Yebafu wenza njani ukuhamba nesikhathi like njengoba usho umakhenika omdala owayekhenika oCressida Porsche bazomnika inkinga wena wenza njani ukuhamba nesikhathi ekubeni ungafundi esikoleni? Ilento ke engiyichazayo ukuthi njengamanje beyade kukhona ikwele engekho ama-quantum ama-quantum beyimoto ezingekho beku embalwa ama-quantum afikile aba upetrol imost yamanje kube udizili udizili ke umakhenika nomakhenika okhona uzokutshela lokho engitshela khona udizili hayi impela uyachama ngempela akuyona into yokudlala leyo akudlalwa ngodizili udizili nje kokuqala nje itiming yakhona uma ungakayifundeli ushaya injini yabantu imoto yabantu ibulala. This is why ngithini kubalekile ukuthi uqhubeke ulwazi ulifune ungalikhathaleli yabo njengamina nje kumanje ngingasekho emotweni esikhathini esiningi ngibuye ngithi ingoba ngihlezi ngikulwela ukuthi ngifuna ukuthi imoto nemoto efikayo ngiyazi ngihambe ngisize ngilekelele la engibona khona kwenziwa something ngoba ngifuna ukuthi ufana amalayini ngasale emuva uyabuka amalayini equantum angeke uwafanise nawe esquare angeke uwafanise na ayaphambana even ngisho amalayini ngakhona noma belungu bekuzama ukuphi i-direction ekhalibhothini bakubhalele ngeke ngokomqondo ubambe ngokwepring nophini la ne-adjustment yakhona ngoba i-adjustment yakhona iphambene nale eyesquare endala yintsha yona i-adjustment yakhona ingaphakathi ngeke uyazi wena even ngisho amalayini ngakhona aphambene uma uzothi ufanga ngeke ihambe imoto same time iyabhinda iyamanzi ayihambi ubona ezinye imoto lemgaqweni ayisahamba phambili ayisali iquantum alisayemuva. That is why ngihluphile ukuthi angilazi nalo lithela ifika nje ngabe ngihlala phezulu kwami ngabe lifunda ngabe lenziwe injini ngaye ngenziwa uphinde kuzoba ama-injector ke ngishabelunga amakhaladi imbala hayi impela hayi ahlala phansi abhema ugwayi aqeda ama-20 into ibona ukuthi hayi akudlalwa la akasazi kufuneka kwenzani sekudumpotiyane manje abuya lande sina la sifike simlungisele wona manje siyochamisa upetrol ama-injector siyibhemisa imoto hawu vele idawu imoto kusuke kanjalo sengisho ukuthi nje angeke uyithathe kancane lento uthi ngoba nje wena hayi umakhenika wakudala sengizofika hayi akhambi kanjalo uma ukhenika ufune ukuthi more and more uhlezi uyihlupha ngokufuna ulwazi lwemoto efikayo even ngisho iBM ngikhuluma ngeBM imoto ke seyisandwa nabafana abancane lo VW lo wama GCI lawo hayi impela hayi obush makhenika nje hayi bazoqeda nje inkinga ngempela bafika bajikeleni athi umuntu uyayazi abuya lande sina abuya mfowethu ulandwe ehlathini mfowethu babuye balande sina la
bathi awusithintele la nakho sekuyinkinga la kanje simlungisele lapho abuye kuwena uyifica isincancaza lapha ayisisho lapha amathephethi sicikekile imoto sikuchaza nawe la uthi hayi yona ke imoto yami uthi mawuthi uyalizwa ipipe ya yona impela ujabula ufuyithe ethi uyena impela ubasi lo kanti lutho ubasi ulande mina le ezihlahleni la engihlezi khona ngafike ngamthintela yona wabuya azochaja wena yabo mina nginikeza leyo mayami ngisho ukuthi bafethu siyalidinga usizo ufuna ukuyibonela angingedwa bafethu angingedwa ngikhuluma angingedwa kumanje kunabafethu esilekelana nabo ayithi bahlala basibize la erank abanye odriver sambe sobasiza sobenzela lezi zinto ezincane siba-adjustele sibafakela konke ama-lining ini sokuthi imoto ishaya ipump petrol pump oil pump yonke lezo zinto lezo sibalungisele la ama-quantum abaze bayele nale ngikhuluma ngenkulu-ke inkinga-ke yamagiya-ke lokhu wadifuk-ke okwenziwa kakhulu laphaya kogiya abantu kogiya smith abelungu ini buya uza la kuthini sizokutshela ukuthi amazinyo mangakanani kuwona ugearbox mangakanani ajomba mangakanani afile mangakanjani siqaqele uhambe uyothenga iphathi sibuye siyifake siphinde iqhubeke imoto sisebenze buya sikufakele la imigqala yonke leyala ngemuva imoto ingabhandi ibe right nje indoda sikhona ufuna usizo siyacela emfethu kuthini kuwe manihleli nekhona elingaka emgaqweni nilala phansi kwama-bridge ko-plastic akumele ningabe nondla iy'ngane ngalamakhono akumele ningabe nisiza abanye abantu since i-South Africa ibukeka isimo sinje ngokomthetho mfethu angeke ngiqamba amanga inhliziyo iba buhlungu kakhulu uma usubona ama-workshop uthi uyadlula nangumuntu imoto isimnikeza inkinga uthi uyafisa ukumsiza abuke isimo okusona acabange izinto zakhe acabange ifoni yakhe acabange imoto zakhe uthola ukuthi wena awukho off ngempela nje kulomqonda acabanga wona umtshontshelo yabo umtshontshelo wena ucabanga ubuhlungu abuzwayo ngesimo sale nkinga anayo uthi uyabona into encane okuzophoqa ukuthi into nje ukuthi akhumule isudu nje le akuzodinga ngisho ukuthi ayikhumula ayibeke esihlalweni isudu ayigqokile ngisho eyigqokile ukuthi nje afika athinte le yantambo bese yabuyela emotweni angene emotweni adumisa imoto ahamba kodwa ngesimo sokuthi akazi lutho nawe ngeke umgxeka kafundelanga lento inabantu bayo kunabantu futhi eziphiwe kubona njenganathi esikhulu ekhaya vele yenziwe singeke izinto ifane nekwabanye abantu so kuba buhlungu kakhulu ukuthini uthola ukuthi manje ngalesimo sokuthi akubuka ukusona wena akakwazi ukuthi akwamukela ufuna ukulindelena ubona umuntu ozuza ofaka isudu noma ozuza nama-suitcase neyikhwama namathula box ulindele umuntu kanjalo ozuza amcharge amtshele mhlawumbe afike nemishini amtshele ngesingisi akalindele ukubona omunye umuntu wakubo mhlawumbe noma umncane-ke futhi kuleli zinga engikulona ukuthi engafika athinte le moto yakhe yena ayithenga ngo-500,000 noma ngoma ngeke akayiboni kahle yeni plus naye ama-laptop ney'nto zakhe la nesimo engikusona mayithi uyangibuka nale zandla zami ezade zayigxavaza o-crane shaft lawa nayo yonke into avele abona ukuthi hayi ngeke ngikwazi athi ngiyabonga mfowethu ngiyabonga kube khona omunye bandla oba nozwelo othi hayi awumsize umsibone yabo abe nalo-ke lolo themba omunye umthintele ngempela kube right avele umuntu angabazi angazi afisa ukuthi naye akusiza kise kwabanye abantu kodwa manje abone engathi ngoba uphuthuma la ajahe khona abonge akubuze leyo mali mhlawumbe umcharge lo 20 rand wena uyibonela into encane akunikeze 100 rand yena ngokuthi manje bese stuck sejamile wena ujabula ubona uthi lo muntu madoda akutshela ukuthi yena bese oyitshela ngo-2,000 100,000 wena ubonise madoda kubuhlungu ngoba nisihlezi nalo ulwazi kodwa asikwazi ukuthi silinikeze abantu kahle hle ulwazi akulona olwethu lokuthi silipha abanye abantu nabaseze emva kwethu siphinde sikwazi ukuthi nabo siqikelele ukuthi bakwazi ukuthi balithole bangagcini behlala nabo lifela kanjalo emahlathini nasey'ndaweni lezi sihlala kuzona engifisa kakhulu nanoma ubani efikelela kuyena lento engiyisho njengamanje ngiyacela ukuthini mawunayo indawo
awusidonse noma ufike nje uzosibona nje ubone ukuthi ngempela lento esikhuluma ngayo sikhuluma ngani ngoba zikhona indawo esike sibuye sibe kuzona silekelele kuzona singakuthatha sifike sithi awuyizwele nje la okanye mawunayo ke noma imishini noma izinto nawe ufuna ilungiswe usithinte nje sifike sikulungisele zona uyibonele lento esikhuluma ngayo asikhulumi ngento esilala siyiphupha cha sikhuluma ngento esezandleni esiyenzayo emsamari yolungileyo uyayikhumbula nendoda lapha eDalton ebikade ishaya intambo ilungise intambo iwiring ebibhema usewashona odolo mjita lo awumkhumbuli ngiyamkhumbula uJackson obadenza intambo lapha eDalton isikhathi esiningi nayo bebhema yabo kodwa mfethu kubhlungu ngobani ubunganika abanye abantu lento ekuthiwa igama akufunakali lisale lingekho italent igama lithi maliphela makuphela igama lithi Msamaria kodwa basala omsamaria abaningi basale bekhona omsamaria bayinqwaba benza lento sekuthiwa umsamaria wasisiza madoda wakwazi ukuthi sibe nje njengoba namanje nami ngisambonga umkhulu wami ngisalibonga ingwane ngithi mlalele khona madoda hayi libekile lahamba layishiye emuva hayi yabona impela ekhaya angeke ulale endleleni ngisho noma ubani ngisho umuntu wasesifazane ekhaya uanti wami imbali engisaphila naye ngiba ngitshela angeke alale emgaqweni ngemoto umuntu wesifazane ayithinta imoto ngeke umtshele lutho njoba nami ungeke ungitshele lutho ngemoto ngingathi ngibhekele impela la emva kwami edume ngitshela ukuthi hayi bafo asilungise la futhi mfowethu uyabona ukuthi isizwe siyadinga ukuthi sikiphethene ngwane sifundise izingane zazo nazo izinto ezizaziyo ukuze kuzoba yichain lapha emakhaya engasali kulanje umuntu mayengasekho kakhulu ngoba inhlanhla zabantu ayifani njengoba kuthiwa neziphiko zabantu ayifani nenhlanhla zabantu ayifani uma mina lesi sinkwe enginaso ngizothi ngoba nginaso ngifune ngihlale naso ngingabatsheli abantu ngaso ngingathanda ukufundisa abanye abantu ngikhuluma nje mhlambe nje basikhuluma khona umuntu kumanje osefisayo ukuthi asondanelana nami asondelanise ngisho izingane zakhe nami sikwazi ukuthi mhlambe azame ukuvula indawo ethize workshop sidonse nabanye abafana siphinde silekelelelane sisizane kungakuhle kakhulu lokho and ngingagcina sekwenza ukuthi nabanye abantu abebade bengazi lutho sibapha ulwazi nabo ukuze bezoqhubeka banikeze abanye abantu ulwazi ngoba ilokho kubalulekile ngikhathi unginika ulwazi ngilithola komunye ngilinikeza nomunye loya sometimes uthola inhlanhla ama workshop amathiza amakhulu agcine esekwazi ukuthini ayofaka nabanye afundise nabanye angithi lo lwazi olusuka lapha kumina selinukelele ezilafika ngisho ema workshop amakhulu lazila endaweni ezinkulu ngoba ngikhuluma nje kumanje mina kunabantu abale ngakamashu le ezansi ngase crossing lapha kunezinye indawo ela eceleni kweBP garage lapha iworkshop lapha uma ufika kahle uthola kahle lapha ngisebenzile khona kunabantu abaningi engibafundisile khona lapha abekade bengazi befike bona ngokuzothatha isipanela kodwa ngikhuluma namhlanje abanye babo sekutshelwa bona umlungu setshela bona umshini usuvela uhlale lapha eceleni angawusebenzisi awusebenzise ngesikade ngoba nabo omakhenika sebeyazi ukuthini isiphiwo lesengibafike ngabaninga sona ukuthi ukwazi ukuyimoto ukuthi without ukuthi uzuyifaka emshinini ukuze uzuveze ukuthi inkinga ikuphi sengakwazi ukuthi ngibanikeze leso ba manje bayasebenza bakhona ngithi mangikhabukile bangibuza ukuthi ngisebenza kube buhlungu kumina kodwa ngicine sengiqamba manje ngithi hayi ngine workshop endaweni ukuthi ngobani bayazi ukuthi ngabashiya la bengawuvala umlomo besakhala namanje besafuna ngibuyele ngisebenze kubona emsamari yolungileyo le episode izomthola umuntu ozokusiza bafo sesihamba ibanga elideke manje ungathini kubantu abathatha kancane ukukhenika intsha ngoba ngicabanga ukuthi ukukhenika ezinye yazi umakhenika umuntu onjengodokotela abantu bagula njalo izimoto ezigula njalo I think mawumakhenika uhlezi umsebenzi umningi ukhona ngempela mawuzazi indaba zakho ungathini kubantu umakhenika
musa ukudlala abantu isikakhulukazi mina ngisakhula nje ngibuye ngesikoleni ngifunda ngibe ngize ngigconwe nayingane zingibize ngoGreece ungazubone engathi nezinye izingane zikuyinto engathi zithatha kancane zibukele phansi ngizoqalela kanje mfowethu into mawuyenza ngaso sonke isikhathi ifuna ibe senhlizweni kwena ngaphakathi ibe nothando kuwena and uyinikele kuyona uze uzokwazi uyitshela ukuthi njengamanje ngenza ukuthi kodwa uma uthi mawenza ukuthi ubucabanga okunye ngale akukho okulungayo awukwazi ukuthi konke kwenzeke ngendlela right kodwa if uma ngabe wena uthi manje ngiyakhanda ukuthi ubani wenzani uthini kanjani akuzongisiza ngalutho ipoint elikhulu elibalekile ukuthi lokho okwenzayo ukwenzelani na izibuze lo mbuzo oqala before ukwenza ngoba uma uzosuka uthi ngiyakhanda kodwa wazi ukuthi ukhandelani awuzukwazi ukuthi ube nalo ulwazi olanele ngendlela kanti uma ukhanda wazi ukuthi ukhandelani uzoba nolwazi olamkelile ozogcina ulithola lube ngaphezulu kwalo muntu okufundisayo ngobani unenhloso yakho lokho lokho ukuthi shuthi uma ngempela uzogcina ngokuthi uyakhanda uyalekelela angeke ube nolwazi oludlula umuntu okufundisa ngoba awukho enhloso awihluphi awunayo inhloso yalento yenza ngoba nje uyilo muntu ofuna ukuthi wenze lento kodwa uma lento ikhona nakuwena ngaphakathi usuyibuzile wayihlupha wena ukuthi lento kumbe ngiyenzelani suyathola answer uthi ngiyenzela ukuthi ngifuna ulwazi ngibe nolwazi la lento ukuze nami ngizogcina senginikeza abanye abantu ulwazi is not about imali kodwa kubalekile ukuthi ube nolwazi layo imali uzoba nayo uma ulwazi usunalo ngeke ube nemali ulwazi ungenalo into ebalekile ukuthi ngiyenzela ukuthi ngibe nolwazi hayi sengifuna ukuba nemali ngeke uzokulandela ngemuva ngoba vele at the end of the day imoto njoba sisho ukuthi zifadele ndeli uyabo zingafa kodwa uma ungenalo ulwazi lazo uzoyidlula uyibuke kanje ukuthi ifile ufelwe imoto odlula kodwa uma unolwazi uzothi mayifile uzohlupheka ukuthi awuthi udlula umbuzo ukuthi kwenze njani ngoba unolwazi la uzogcina umsizi that is why ngithi kubalekile ukuthi uma uwenza musukwenzela ukuthi ngifuna ukuthi ngibe nemali noma ngifuna ukubukwa ubani noma ngiyenzela ukuthi ngibe nolwazi ngalento ngiyazi ngempela hayi ukuthi ngithi ngiyazi nje kodwa uma usuyazi ngempela lento esikhuluma ngokuthi uyenza usuyitshelile ukuthi ngiyenze bonke ke laba abanye ngoba ngisho ukuthi even nami ngaba nginalo lolwazi lemoto ngaba ngiyazi ngalendlela imoto ukube ngangiphika nalabafethu nalezingane namantombazana bese uGreece wena uSpanela u4 pound kwashe kwacima ukuthi uyabona uSpanela wena uyangichola izandla ezukuthi ebuka nje thina sambe siyodlala nosithola isikhathi sokudlala hlezi ungaphansi kwemoto hlezi ukhipha ugearbox uhlezi kodwa lokho namhlanje ngiyayiqhenya ngakho ngoba nginolwazi labanye abafowethu abangangami abangenalo ulwazi okubhlungu ukuthi ke egcineni lolu lwazi enginalo angiqedanga ngalo ngoba ngisaqhubeka namanje ulwazi ngisalifuna olunye ngaphezulu kwalolu nginalo ngoba neminyaka neminyaka iyahamba yashintsha okubhlungu kakhulu ukuthi lolu lwazi ayisenzeki inhloso yami engangingalo ukuthi ngiqhubeke ngingaligcini mina ngilinikeze nakabanye abantu abasezemva kwami abakhulayo nabanye abangenalo abalidingayo ngobani ukuthi ube nalo ulwazi it's not the end ukuthi ngoba usunalo ke manje sekufuna ukusebenza fine uwenza imali kodwa okunye okubalekile ukuthi lifuna uthi usunalo uphinde ulinikeze abanye abantu ungagcini ukuthi ngokuthi unalo usulinda ukumsebenzisa sekubuyela kulesi sizulu esithi induku enhle ithungelwe bandla thank you injobe ingakho ke ngithi mfethu nje kubalekile ukuthi ngiphinde ngiqhubeke ngithola abanye abantu abazokuthini banginikeze usizo angikabe ngokwanele ngosizo ngoba ngiyalidinga ngoba ngisadinga ukuthi lolo nginalo uma ngase ngiphinde ngithola olunye ngaphezulu kwalolu nginalo ngiyacabanga ukuthi nabanye abantu ngoba ngizitshela nje ukuthi ngifuna ukuthi ngibanikeze lolwazi lolu nginalo bangasizakala and nabo sebengagcina sebelinika nawabanye futhi uyabo and okubalekile ingakho ngithi kubalekile ukuthi
enza into uwazi ukuthi ufuna ukuyenzelani lento ufuna ukuthi ikise ube nothando usho ukuthi emsamari yolungileyo usho ukuthi kusuka lapho lento ukuthi uthi uzidlulela ubona imoto estakile njengoba do usho ukuthi umuntu ugqoka isudu mhlawumbe ustakhelwa imoto idinga into encane uthi mawuthi ufuna ukusiza yena abone ngathi hayi ngizolahlekelwa ama laptop ami futhi isuka lapha lento kuyintshisekelo ngaphakathi uthando la ukuthi wena unayo lo thando ngoba ngabe awunalo uthando bungeke uzwe uyihlupha uyiwarisha ngisho nokuthi ngobani into ekhona kwena ngaphakathi oyithandayo uma ungenalo uthando la uze ayingeke izongibangela isicefe lento engeke ukuthi uvele ngcono ngoba kaya uyazi akazi ukuthi ngiyayazi awufuna nokuthi azazi ayingeke ngizoze ngiyingcolise awunalo uthando layo vele lento kodwa uma unalo uthando layo noma ikuphi la uzofika ikhona uzodlula khona kuyona ufuna ukwazi ukuthi yini inkinga njengana izolo lokho umfethu ade stakhelwe imoto lapha namhlanje ngiyajabula ngobani angizange ngithathe imali kuyena yena kodwa ngokwakhe ube nesifiso songunikeza imali kodwa ngesimo sokuthi amandla ubengenawo ngabona ukuthi inhliziyo yakhe ibhlungu ufisa nokuthi angithathe sambe noma azama ukuyiboleka kodwa ngamtshela ukuthi mfethu lokho engikwenzayo angikwenzeli ukuthi ngenzela imali yonke ebalekile kodwa ngizama ukuvezela laba abanye abantu ukuthi kulesimo engikusona mina so ukuthi ngibukeke le ndlela abasibiza ngayo ukuthi okay samaphara siyakwamukela right kodwa manje kukhulu okunye sikwaziyo nokunye esikwenzayo abanye abangalula ukuthi basithembe ngijabulela ukuthi ifele endaweni enginokubuye kufe imoto eziningi kuzona abanye mangithi ngiyeza kubona kuthiwa hayi makhuleka sindu mechanic ngiphatheke kabuhlungu ngoba lo mechanic ukusuke kuthiwa ulindiwe ngisho ukuthi mhlambe yazakazi lutho kwayilo mechanic umquba kulanda umquba ngingaphezulu ngisho kwakhe ngolwazi lo mechanic ngibone kwesinye isikhathi ngempela uthothi ngimele ngaphesheya ukuthi we babo uyivulele ezinye indawo nje uzivulele ezinye indawo wenza okunye nje imoto kodwa ngiyayibona ukuthi inkinga nayo inkinga la kufuneke nje la bakhipha ibattery phela bafake elinye ibattery right emsamari yolungileyo on imoto emsamari yolungileyo mfowethu awuboni ukuthi kodwa ukuhlala kwene ezidakamizweni bafowethu ninamakhono angaka ukufa kwesizwe lokunike nikubuke ngaleloso kakhulu mfethu kakhulu sikhala kakhulu ngalokho ingakho sithi uma kuvela into enjengenhlelo ezifana nalezi sasukumela phezulu sazama ukuthi senze ngokusemandleni ukuthi abanye abantu nabanye abakhona esinabo sibachazela ukuthi bafethu kunohlelo likanje kunezinto ezikanje singathanda ukuthi nivele niyibone nani and singathanda futhi ukuthi nani nisizakale ngoba sekukhona abanye abafethu asebethe balihlaba ikhwelo lalento lesihlezi sikhala ngayo ukuthi siyafisa ukuthi kube khona abantu abazosisiza ukuthi ngempela bakwazi ukuthi basamukele sikhulume nesizwe sikhulume nabantu sidinga uncedo sifuna usizo ngoba isuka sekuthenini wena uyafuna yini ukuthi usizakale uma ungakakwazi ukuthi ukwamukele ngeke sikwenzele lutho nasekhaya ngikhule ngitshela ukuthi uma kungakathandi wena ukuthi esikoleni ukuthi ngempela isikole sikise phambili ngeke kuye phambili lento ayibe kuwena ngaphakathi ngase ngiyamtshela umkhulu ukuthi mkhulu ngiyabona uqinisile lokho njengoba ngisho nabafethu abanye ngithi mangibatshela ukuthi bafethu ngoba sengiqalile ngathola umfethu osisiza kanje ngajabula nani bafethu uma ngase nibone lento engikhuluma ngayo abanye bethu ningilandele especially abafethu abanamatalente kakhulu esengibabonile njengawomunye nje enginaye lapha naye uyakhanda kumanje ngikhuluma nawe ukhona lapha erank nepanela kumanje uyakhanda wena esikhathini esiningi nokungibiza mayisexakekile angibuza ukuthi la angazi sekwenze kanjani kodwa yenza kanje uthothi siyabhema naye ngimhlebeleke indlebe ngimluma indlebe ukuthi fika la endaweni ukuthi nento ukuthi uthinte khona uzobona abuye futhi intambama le isangibhemisa angijabulise namathi hayi cha mfethu kube right ngisizile bafowethu nilala ehlathini bafowethu nayikhona elingaka ngisho senolala ko plastic lapho wethu kunzima kakhulu izothiwa le ndaba bafowethu izolungiswa kanjani enhlekelele
khona mfethu siyadinga mfethu wena ufisa ukusizakala kanjani njenganami nje ukuqala mfethu igxathi lokuqala engilifisayo ngoba akekho omunye umuntu owangithatha ugwayi isidakamizwa ini kunalokho ngasuka mina ngithunyiwe kuthiwa nguthathe ngulethe ngawuthatha ngabona ukuthi okubhenywa kanje nganami ngawufaka mina emlomeni angibanjelwanga umuntu futhi kuyophinde kube yimini ngothatha lesandla lesingazivumi ukuthi siubeke la emlomeni uma mina mangisathatha ukuthi safuna ukuthi isandla silo siubeka la emlomeni angeke wena ukwazi ukuthini uzivimbe isandla sami ukuthi singawubeka emlomeni ngobani ngisho ngiphuma ngisithela ngiyangale ngingakusho kuwena lo ngithi hayi angisawubeka emlomeni kodwa manje sengisithele ngale nguthathe ngiubeke emlomeni kodwa uma esekula ngaphakathi kumina sengithi noma ngathiwa ngicashe kuphi ngikephi akusekho ngisho asikho nesidingo sokuthi ngikuphimisele lokho ukuthi angisawubeki into esekufuneka kuyibonele wena emehlweni ukuthi hayi cha akasawubeki ngeyimpawu eziba khona into nento umuntu ayenzayo ngoba ngisho ophuzayo kuba nama symptoms ombona ngawo ukuthi hayi lo muntu lo uyaphuza lo hayi akasaphuza ngoba kunezinto ezenzekwayo mangabe uphuza noma ubhema ezenzekalayo ugcina usuba kuzona usuwela kuzona ezivezayo ukuthi lo muntu uhlobo luni lo muntu into nento yenzayo inama symptoms zayo into nento futhi uma ungayenzi futhi iyaba nezimpawu zayo ekhombisayo ukuthi lo ukulomkhakha lo kulomkhakha lo engizama ukuveza mfethu ukuthi mina ngoba ngikulesimo sokuba yiphara istep sami sokuqala nje ngifuna ukuthi kulesithathe ngisizakale kusona ngifuna ukuthi nje mfowethu ngilungise umazisi wami ukulungisa umazisi wami bese ngiyaphuma nje straight endaweni ethi ihlangene nentuthu emlomeni wami bese ngiyaqala ke ngilungise konke ke yini ongamele yenziwe abazali nomqashelo abazali einganeni zabo ukuze ingagcinele idakamizweni sikakhulukazi okubalekile kuhle ukuthi ingane uma iqeda ebuya esikoleni ekhaya kube khona into umsebenzi ewenzayo ingane kufuna ukuthi uma yaqala yaphuma eprimary noma isase primary yaqala nje ingane yavuleka amehlo yafunda o3 o4 isikwazi ukuthi ibone izinto ezithize ngoba uma usuqala usufunda o3 4 lapho usuqala usuhlakanipha lapho usuqala ukubona izinto ngempela ila ekufuna ukuthi ingane khona ke uyihlale nayo ufune ukwazi isiphiwo ezinaso nayo uzothi usuyibona isiphiwo sento eyithandayo ikhuthaze kuleso siphiwo ngaso sonke isikhathi uma kuukuthi ithanda ibhola enza ngayo yonke indlela uyithengela amakhokho iye ejimini ngesikhathi sejim iyabuya ntambama kwenzeka yonke lonto iyageza sekuba right wena mzali wayo ufune uyiqikelele kuyona leyo ndlela uyilekelele kuleyo ndlela and wenze sure ukuthi uyaxhumana nocoach wayo uma ukuthi ithi iyajim ukuze uzokwazi ukuthi yini nani eyilungele efunakala ukuthi uyawa attend futhi ama training noma uphuma la ekhaya uyogada ingakho ke uma umzali ingane yakho akufunakala ukuthi ngaso sonke isikhathi ibe kude kunawo kubhlungu kakhulu ukuthina sithola ukuthi ingane esizela sibi nazo eduze ngobani ngimbewembi mangabe ngidla ama drugs ekuthenini ngiphinde ngisondele nengane yami engawadla ama drugs obviously yini engizoyifundisa wona ngizoyifundisa okubi bangizoyifundisa okubi ngiyifundisa izinto ezibhedayo kanti uma ngiqala ngilunga mina sengingakwazi ukusondela kuyona ngiqale nginake ngezinto ezithandayo nezinto ezifunayo kodwa uma ngikusakulesimo engikusona angiboni ukuthi ngiyadingakala eduze kwayo yizo zezinye izinto ezigcine ngempela abanye izingane ezikhulu ezingiziyazi ukuthi ayinababa ayinama kanti ubaba noma abakhona badlala idakamizwa badlala iyobisi ngenxa yokuthi umndeni uzama ukuthi ukhavu ungagcini umntwana esazi ukuthini ubaba wakhe uyiphara pho mina nga right ngobani angiyekwe nami ngizenzela into engiyithandayo vele ubaba wami nami ukuthi lo ubulala ikusasa lengane ngoba isidakamizwa asakhi
isidakamizwa kunalokho sikudonsela phansi simosha ikusasa simosha yonke into asiqedi ngekusasa lakho wena wedwa siqeda nekusasa labanye abantu ekufuze ngabe bathola kuwena usizo engabe bathola iphiwo onazo wena ngoba lesiphiwo sinikwa uNkulunkulu usuke engasho ukuthi busa naso kube isakho wedwa usuke ethi sithumele ezweni njengoba enabaprofeti naye usuke ethi profeta nawe ngaso uprofeta unikeze bonke abantu njengoba naye enzile ukuthi wakupha sona lesipho lesi wenzela ukuthi lo muntu osithumela kuwena aphinde futhi naye asiprofete nakwabanye asizisizwe ngaso njengoba nomkhulu wayebeka indaba yebandla ngihlezi ngiqikelele igama lalokho ukuthi la ekhona uNkulunkulu ambusise ngayo yonke into ukwenzile bekufuneka kwenze emhlabeni usiphile isinkwa sokuphila yithina ke manje sesisigcinile sesingafuna ukusikhiphela ngaba yikho sikulwela ukuthi sithole imisebenzi sithole abantu aba-right abangakwazi usisiza ema-workshop abo silekelele noma singaqala ngokuvolontiya ke sisebenze babone sisebenza kanjani kodwa at the end masikwazi ukuthi balibone leli talent lesisiphiwe nazo sibanikeze nawo abanye abantu isiphiwo mhlambe bona bazoqhubeka more than us baphinde bakwazi ukuthi naso basiprofete kwabanye abantu ngoba kubalekile njengoba ngisasho namanje kubalekile ukuthi usizo musu ukuthi mawenza into ukuthi wenzela ngoba mhlawumbe ufuna imali noma ufuna niyenzela ukuthi lento mina ngifuna ukuthi nesizukulwane namanye ama generation aseza ayithole lento abe nayo yandi yazi mase kuthiwa mhlawumbe izwe lo makhenika leli ngabe ngijabula kakhulu kanjani kuthiwa izwe lo makhenika njengoba kuneze kuthiwa izwe lo dokotela ngineshow umuntu owafundisa odokotela abokuqala uyajabula mhlambe noma yasafa la elele khona kwayena uyajabula ngokuthiwa izwe lo dokotela kwenzeka lento le akhula wayeprofeta kwabanye abantu bayayenza bayakhula abafundisi babo odokotela emsamari yolongileyo emsamari ubalule ekuthenini ingane mayibuye esikoleni ayibe busy abazali uma kuyikuthi idlala ibhola kumele enze sure ukuthi uyaxhumana no coach uqinisekisa ukuthi ingane ngempela iyafika kwi training ayiphumi ngathi egroundini kanti iyobhema bese kuba nomuntu ozothi kuwe enganweni ukuthi uma ubungadlali nezinye ingane ubuhlezi ungaphansi kwemoto ungazivikela uthini ngalokho ngoba nakho namhlanje ulela emgaqweni ngoplastic ya kushuthi mfethu ngisho nalapho ngithi right uqinisile mina okwami okuze kudale ukuthi ngoba bengumuntu obengaphumi vele umkhulu wayiqikelela khona lokho ukuthi kwenzeke lento engishoyo ukuthi ingane iqikelele ukuthi ihlezi inento umsebenzi owenzayo okwami kuwukona ukuthi kuze kwafika esikhathini sokuthi ngizitshela ukuthi ngiphazamiseka ngalento engangiyisho phambilini ukuthi ukudlula komuntu emhlabeni into efuneka abantu beke ba-advise ngayo bafundiswe ngayo ingane kuyifundiswe ngayo eyisakhula leyo nto into engiyibona esibulala kakhulu isizwe kakhulu ekuyiyona eyincindezi ngale ndlela ukuthi ifaka abantu abaningi ema-drugs ngoba mangakutshela 100 out of hundreds showcase umuntu nomuntu ozomthola bayingcosana mhlawumbe babili bathathu uzokutshela ukuthi mina ngaqala ama-drugs ngoba nakho mhlawumbe bengihlupheka mhlawumbe noma bengingena kodwa wonke umuntu ungena wakhe uzokutshela ukuthi ngidlule kudlula ubani emhlabeni obe ade ngisupport kudlula ubaba kwadlula umama ngaba intandane ngabona ukuthi ayisengintandane kwadlula uma wena obe yisupportive ngabona sengintandane ngithi ngiqeda stress kanjalo so kushuthi ngiyayibona ukuthi yonke lento mangithi ngiyabuka kubantu engihlala nabo esibhema nabo ngiyibuzela sakudlala sakunqolisa usho ngempela wena mfethu ngobuze ngoba mina ngibhema ama-drugs phela mina wena ngeke ngikuze ukuthi usafonela uma usafonela ubaba yini into edala ukuthi ubhema ama-drugs ngoba phela mina angivelanga ngishuthi ulandela thina kushuthi ngisho ngiyamgcona umuntu isangumplafa ngiyamgcona kushuthi ulandela thina esidala ukuthi ngoba sinabo abantu abasisupporta wena nakho uthi usafonela uma usafuna ukucela imali kuma usafonela ubaba ufuna ukucela imali kubaba pho yini into edala ukuthi wena ubhema ama-drugs ubelana shuthi wena ulandela thina athi umuntu hayi manje ngasuke ngaluza ingane emveni kokuba miscarriage engathi uthi ngikhiphe stress ngitho kushuthi iyona lento yokudlula komuntu emhlabeni
Shuthi yona lento eyinkinga la esisilimazayo thina abantu abaningi. Ethi nomunye athi yabo nje nami ifethi kwavele washona ubaba omkhulu yena obesisupport ekhaya. Yithi ukushona komuntu kushuthi ilona hawu lona kunenkinga nakho. Ilona lelo kuyihawu leli kushuthi asifundisekile sabantu ukuthi ukudlula komuntu into ebekiwe nathi siphilela yona. Kuvele nje basiphila sizodlula. Uyabona Msamaria usabalula lokho bafo ngiyajabula kakhulu ngoba bakhona ngempela abantu abeke besho ukuthi yazi emva ukuba kudlula ubani ngangivele ukuthi angivele ngibhema kodwa ngafuna into ezongenza umqondo usuke ekuthenini kushoniwe yibona nto le kanti usengene eweni lokugcina. Siyabonga ukuthi ukubalule lokho ngoba vele uhlelo lakho ukuthi sifundise abantu uma khona umuntu njengamanje olalele obesazothatha isinqumo sokuthi ayitshela ukuthi uzofuna uqeda istress ngokubhema. Ngicabanga ukuthi ngeke sakwenza lokho ngoba uyazi ukuthi isigcino sakho konke ukuphelela koplastic futhi ukuphelela ngaphansi kwama-bridge. Izolo ngikuphazamise use-morning side niyoshaya i-office ngeke futhi ngilivale uhlelo ungakaze udlule kuleyo ndaba ngoba bazongibulala abantu ufika umvala umuntu kodwa manje mase kubuya nisabuyele endabeni. Ya mfethu ngikhumbula kakhulu lelo suku lingasoze lasuke emqondweni wami ngoba kunamhlanje nginomaka esiphongweni oshoyo lolo suku okhuluma ngalo lolo suku engithi mangikutshela umuntu engibuza ukuthi awume kuyagcatshwa yini kini kanti ngoba ngithi ayikahlongwane ngithi mina hayi lutho akubona ukuthi kuyagcatshwa ekhaya kahle esingozi akubona ukuthi kuyagcatshwa ekhaya kodwa ilokhu engaqala ukuzwa ngalelo langa kuthiwa impondo stripes yini lento. Kangizibuza ke nami ke sengibanjiwe ke morning side ngithe ngihamba nabafowethu se morning side bangibamba ke labafowethu. Cha awuqala lombukeli phansi nje ukuthi e-morning side kwakwenze njani nani yokwenzani kusukaphi. Yeah. Shuthi e-morning side sihamba la nabafowethu siya ukuyoshaya lokho kuthiwa i-office ke lokho okuyi-office ke kuwe kwenye kweganga ke ngaphansi kwazi idakamizwa uma usungumudlo wedakamizwa umuntu osifuna imali kanjalo. Shuthi mangihamba lapho benginenkinga nginabantu abangifunayo engahamba nemali abengango 85,000. Labantu bebengifuna kodwa hayi ngalendlela yokuthi bayangibheka beme ngokuthi nje la esohlangana khona. Kanti ngelinye ilanga ngizothi nginganakile ku morning side sihamba nabangani bami abafowethu ababili. Ngithe nje sijiki ikhona nami sihamba siyaxoxa sibhema nogwayi. Hayi ngibe ngizwa kuvuleke icapha kwabe kunyuka ibhamu zikhala phambi phezulu ikhaxa. Hey maninda engabona ukuthi hayi la hayi plus nendawo ngikuyona ngiyabona ukubaleka ukuthi hayi sekukuphela ke komphefumulo ke lokhu manje. Okufanele ngikulwele la ungangene emuntu. Phela ngcono kubo ukuthi ngiphelela khona la. Uyabona angifuni uqamba amanga ngalela langa ngangitshelile ukuthi hayi sekufika kuphela kwesikhathi ke ngoba ngiyazazi lezi insizwa lezi ukuthi hayi impela zimngabi hayi zimngabi impela yabo ngikutshela ukuthi yabona kwasangokunye ngempela ngabona ukuthi yabona namhlanje hayi ngabaleka ukuqala bangiqhumisela ngabaleka namhlanje akukho chance sekugcina hayi bangixavuna abafowethu ke labe ngihamba nabo sebemileke manje ke kanti lo yedwa ke uyazama bandla ukwehlela emgaqweni ezansi ngoba wena wagcina ilamlile kodwa sengiyitholile impondo stripes le ngikhuluma ngayo uzozo ukuthi iqhamuka kanjani lempondo stripes ngixake ukuthi yini impondo stripes lena kanti kukhulunywa ngokugcatshwa uma usukubona lesizwe esikuthiwa isizwe samampondo siyagcaba kanje futhi kunomunye la wesumane olibele ekhalile ethi hey bring my plate give him impondo stripes ngake impondo stripes yini impondo stripes yabo hayi kanti usesho ukuthi akathathi irazor angizafuna ukungizawula ngerazor nami ngoba ngiyalwa ngifuna ungena emotweni bafuna ukungifaka emotweni bangithatha ngiyafa ngithi ngeke mina lezo idakamizwa lezo zaboshwa ngithathanga imali lapho ngifa nalokho hayi impela wagcina ngizawulileke lana kwasiza umfowethu lo omunye ukuthi wavala umetro ezansi kwafika umetro ke sikuliwa kunjalo ke kwayiwona uzugcina uzungilamulela kumetro ke ongithathayo nakubona ke bakwazi ukuthi babuye bazongishiya esibhedlela umetro ngoba ngase ngopha kakhulu la
ngiphele ngisha amathisha enqwaba behambe bengithengela amaphoyisa ngizama ukuplotha la ebusweni ngesimo engangisengikusona. Hayi insizwa-ke ngoba zisebenzisa imali kusho ukuthi kwayona amaphoyisa lawa zakhuluma nawe eceleni kanjalo yabo babayekela abahamba bangithatha amaphoyisa nakhona ngangingathembi nawo amaphoyisa engithatha ngangithi akangishiye khona la mayesebesukile la ngizoyahambela yabo kwasho ukuthi kodwa ngoba sihamba nalaba bafethu-ke ngihamba nabo basithathayo saqhubeka. So nje mfethu ngiyasho ngempela sisuka kwethu-ke eMorningside siza ngala lana kwathi ukuhlala-ke ngathi ukuma kancane-ke ey'ntweni ezimbi ey'nzima-ke ngelinye-ke lamalanga-ke lana ngiwasha imoto la ku-Street imoto engiyiwashayo omunye umuntu wala ngapha osesizweni sangaphandle la kodwa-ke nami ngokungazi ngemuva kuyona ngithola imali phakathi la ngokukhulu ukumthemba nokuthembeka nalomuntu ngendlela ngithembe ngayo imali eyisilingo ama-drugs ayisilingo ngale ndlela yokuthi uvela wabona ukuthi uyinkosi-ke namhlanje mayibona imali eningi uvela uziboneke ukuthi namhlanje-ke imina inkosi imina uNkulunkulu ozobe ebizwa ngala nangala kodwa awukuboni ubungozi bokufa nobungozi bokulimala nalamandla alo muntu imali asuke seyisebenzele yona nomjuluko wale muntu ebeka le mali ukuthi kuwe umuntu asebenza inyanga yonke ukwenza 1000 elilodwa insuku ezu31 esebenza kanzima wena ngosuku olodwa uzothatha ama-1000 abe u-24 awakhe lo 24,000 ukusho ukuthi njengoba esebenza inyanga yonke ukuthi abe ne-1000 maye u-24 kusho ukuthi inyanga ezu-24 lezo ayisebenzele wena uzoyithatha ngosuku olodwa le mali inhliziyo yaleyo muntu uma ucabanga uyishintsha lokuthukuthela kwakho uma ubheka ngakushiya ukubulala lo muntu uthi akakubulala straight futhi omunye umuntu akekho umuntu engibona ukuthi ngambamba kuleso simo kodwa ngikutshela ukuthi ngakwazi ukusinda ngiyaphila ngokuthi uNkulunkulu nomusa ngaso sonke isikhathi ngizama untshela abafethu kodwa ngibuswa amaglasi sixoxele indaba lo 24 hour ndoda kwenzakalani lo 24 yahamba afika wapha wagcina usubale ukugijima ngithi lo 24,000 lona ke ngiyasuka lapho mina ngiyenza njani ngiunikeza umngani wami ukumnqobane u24 udumela umnqobi kule lokhu kule channel bamazikahle ngiunikeza umnqobi-ke ku24 la 1000 ngithi mngani wami awuwele nale mali le athi hayi asibaleka sami ngithi mfethu ngeke angifuni ukuhamba mina wena imali apha ngaphesheya ubukele ukuthi kwenzakalani nala bazogcina apha abaningazi ba ukuze mawukuthi kuyinkinga kakhulu siyibuyise athi umnqobe hayi ngeke asahambi iningi le mali asikakayibala asikayiboni ngithi mina ngeke mfethu ngizofuna ukuthi mina ngihola imali yami yokuthi ngoba athi ngiwasha imoto la lo muntu ngeke mina ngihambe kanjalo athi ayikulungile afike ngempela umnikazi wemoto athi mayingena emotweni avula isanvisor la mayivula isanvisor la akhiphe lo 50 rand angiholela wona uthe sethi uyanginikeza lo 50 rand ibuye ingqondo ukuthi ngeke khona isitsha sami semali engishiye la emotweni awuthi ngiqale ngibheke ukuthi sikhona yini hayi ngaleso sikhathi ngiyabona-ke mina ukuthi ayiyajampa-ke manje ngoba into nento mayenzeka uyakwazi ukubona usense ufile ukuthi waqala kwabhema manje kunento ethi angibaleki kunento ethi kodwa ungabaleki ithi kodwa uma ungabaleki ngoba awazi imali nje lena kodwa ngithi hayi angibekezela ayavuka avule ngemuva athi uyabheka athi avela anikini ikhanda ngemuva athi no khona into yamadila ngiyayidinga isitsha ngithi mina isitsha sande ngiqangizenza umuntu ongathi akayizwa kahle ngithi mina isitsha sande siyindelo athi hey wendoda ngikhuluma ngiserious ngeke isitsha imali yami khona ngivele ngitshela imali yami isitsha semali yami la yabo akuvele bese ubamba lo 50 rand angabe sanginika kwayo ngithi hayi bumina lani imali yanda athi ngeke too much imali la ngiyazi nokuthi imali ngifaka njalo la imali la ngifaka u200 no100 bodwa awu20 rand aku10 rand u50 awukho 100 u200 iningi shiyagcwala futhi la besitshe esikhulu imali yabo amanothi kuphela ithi mina athi
ngithi mina hayi angiyazi ke lonto mina inkinga ke isuke yenzeka wena boss la mina ngisuke ngacela omunye umngane wami ukuthi akangishaneleli la ngaphakathi imoto mina ngoba ngiyisula ngaphandle lo mngane wami usahambile angimazi usephi njengamanje ongenze ushuthi ubone yona wayithatha wahamba manje ngiyabuka ngaphesheya nangu usamile nasisici ngibe ngimtshela ukuthi hamba shona phansi lonto abebaleka futhi hamba nalapho isibindi engasazi hayi ebengixhavune ebiza abanyuza kwabe batshela ukuthi hey lo mfana lo imali engadaluleki mhlambe le mali iza ku 80,000 kanje yabo imali aseyithathile yabo manje mina ngimngente eyodwa ngibabuza into eyodwa ukuthi uma kuthiwa uthi ngithathile u80,000 ngoba ngibhema mina ngingahlala kanjani ngilinda u50 rand ngibe sengithathile u80,000 ibuke nawe lonto uthi ubani ongenza into enjalo hayi bonke bayancancaza bayayichitha ukuthi hayi ngempela kodwa manje inkinga ke nangu uyasha kakuphiki ukuthi khona omunye umngane wakhe athi akamshanelele emotweni ongenzeka ukuthi ngempela uyena muphi ke lo mngane wakhe seyimali lapho ke manje indaba seyithi akufunakala yena ke lo mngane wakhe ke hayi siyabhekwa ke lokubheka ngihambe ngishawa baze bagcina ngokugive up ngokubona ukuthi hayi ayikho lento nakhona aqale wathi angingena emotweni nganqaba ngathi ngeke akubiza umfana wasekhaya lapha la ngoshayela imeter text lapha ngathi akangishuthe efonini yashuthe naye lo muntu ashuthe number plate yemoto yakhe bese ngangena ke emotweni ngoba uthi angiye police station yini engingabizwa iveni ngibophelelana ufuna ukungifaka emotweni ngaseyishuthiwe ke ifoni ngathi umfethu ngcono mangibulawa wena wazi uyena ngamtshela futhi ukuthi ngiyithathile imali ngezwe umfethu kanje ngibulala lo muntu okwazi obuya ngibulala kodwa nje ngoba usuyithatha number plate nani sesebengifaka emotweni bathi ubuyijethi ngeke ungene yini uyazi thina sabangaphandle masenza ngibulala sihambe sikushiye kanjalo ayibona ungaphinde sitholakala mina hayi kushuthi ngoba sekuyisikhathi ngoba ndoba mina ngishoyo ukuthi bengeke ngilinde u50 rand ngibe ngisengithathile u80,000 yini engizoyihlalela lapho nawe isebenzisa ingqondo so umtsheleleni ukuthi aklinele imoto wena ngicambe ngayitshela konke khona mina phakathi ngibengazi nami kube bengazi bengeke ngize ngivube nakhona ngitshelile angithi wayibole ongiholela kuyona oyikhipha la kwi-sunrise okukhombisa ukuthi bengazi nayo ngabe ngithathile kuthiwa bengazi bengizoyikelana yabo athi mina hayi kulungile kodwa ke ngiyakudedela ihleli imali yami ngoba ngiyabona la isihambe sifika khona kuthiwa dela manje uphethe imali seyigcwele ukuthi ngempela uyiphethe imali bayasho sinangani ukuthi hayi ufikile la wathenga yabo hayi siye eDalton masifike eDalton kuthiwa athi hayi kuthiwa ade khona la ngithi hayi mhlawumbe usakhona manje inkinga uyasaba ngeke azeze manguwena athi hayi yazini sokudedela mfowethu la sesikhathele masiyabona ukuthi into engicelayo ngibuyisele noma ungafuke wayo-ke bafethu imali yami mina ama ukuthi ngiyamthola mfethu ngizobuya ngingene khona athi hayi ngeke usabuya ngithi hayi ngizobuya ngihambe ngiyibhekise ngibuye ngithi akekho lo mfethu saqhubeka ngisambheka athi hayi kulungile uma umtholayo sobona ngawo hayi bahambe ngibe ngiyala ekhona ngifike impela nqoba usibali imali awu 24,000 hawu siyibhubhise naye lapho 4,000 ngimtshele ngithi phatha lo 10 ngiphatha u10 siyahamba siyaphezulu lapha yana manje baqwayizi siyothenga intombi ke manje siyothenga intombi lapha baqwayizi mina naye sifike khona lapho siyathenga rock unga khona lapho siyathenga yonke into inyama McDonald's siyathumela hawu elinye iphari nomona engabe liyacela kuthina siphi imali liyahamba liyokhuluma nobanye abantu ababedayisa eDalton lapha namaphoyisa amanye asembili ukuthi esinemali namaphara kanje ashatshontshile imali kanje lapha yabo ngoba seyizwile indaba yabo kuthiwa utshontsha imali ngala yabo hawu afike ke amaphoyisa ke lapho ke nalapho so umalume sigcwele intombi yonke into la Kanti hawu
unqoba phume ngewindow baleke nayo imali lo 10 mina kanti nami sengithathile kulo 10 enguphethe sengithathile u6 ngawubeka la kumdayiswa la selinamali no 3000 1000 lokumama la umunye sengimsikile ngaspenda manje yini emabelini la hayi bayithatheke kumama leli 1000 amaphoyisa le nalo 3 okumina abahambe no4 kanjalo kusale no6 lo unqoba phume no10 abaleke nawo umnqoba uphunywa kwabemphethe ewindi amaphoyisa enkankile nawo bande lutho bathi bengena bephuma ngeweni hawu sabuyela amaphoyisa angitshela yini na indaba ningamnikezi behamba namba thi indaba ungamuphi imali lo sinawani ngithi asicele imali lo thini kuthiwa ngingabe nisabuyela ke lapho ngabusabuyela kule ndawo accuse wakhe umtsheso mbamba unenhlanhla ngithi hayi bafethu hayi inqoye bafethu ayikho somnika yona lo sinawani uyaganga la athatha iqhuzu lewonga bamnika iqhuzu lewonga phambi kwami siwabuka ke labantu thola imali encane ababesuke behamba kuthona ungabusali lapha wena hamba uyobheka uthi sekumona wani nje ngiyambuza ke sengisithi yini oyitholile iqhuzu leli kunanokuthi engakupha ngisho 2000 leli iqhuzu leli ke buka amaphoyisa kwenzani manje akudayisa phambi kwami manje asiyakushiya nami kanje ayaxosha akutshela thatha lo malini lo 4000 hamba na wena utholi lutho awuboni ama drugs kahamba kanje naye ama drugs nje akanayo impumelelo anayo impilo yabo ukufa nje usuke lithuna akuyona impilo i-drugs akuyona impilo kuze kube namhlanje akulula ukuthi ngimthethele ngihlezi ngimtshela ukuthi kusanzima ukuthethelela entweni owayenza ngoba wongibulalisa lapha ukube ababengakhulumi bengayikholelwa lento unqobo engaphumi ngewindi engabalingi ngasigcina sidle singadlanga imali ngigcine le mali akwazi ngiyifele kangakanani ngiyithathe kanjani ngabo wenza ngomona ucela futhi okubhlungu namhlanje ukwazi ukucela amashumi mina ukwazi ungicela uthola ngigcwalisele ukhona nomvuso namhlanje ungathini umuntu othemba abangani so ngizama ukusho ukuveza ukuthi nje into eumngani ayikho uyabona nje bakuthiwa nje abangani nabangani impela ufuna ukuzwazi kuthiwa nabangani umuntu nabangani ibuke ngempela leyo nto ukuthi umngani akekho umngani inhliziyo yakho straight wakho ngoba uyena umuntu okwazi ukutshela nokukhuza ukuthi lokhu nalokhu ku-right noma kumbi yini uyena mngani wakho ke lo omunye okuthathayo uthi asiyokwenza ukuthi asiyophuza idrink asiyokwenza ukuthi umfowenu wangaleso sikhathi ungamthathi njengomuntu ongathi ungambeka njengomngane umngani omunye okhona uma wakho baba wakho labo bantu ngobani ibona abakwazi ukuthi bakusekele ukhule uzubone izinto ezenzeke emhlabeni futhi ukubusisa imali ukuthi beguide waze wafika ekutheni waze washada wathola umsebenzi wa right wa grand yonke into wakho umuzi wakho oqondene nawo ukubusise kubonga uNkulunkulu lokho kakhulu ngoba esimeni samanje even laba esitheni singasaba nabo basheshe badlule emhlabeni bashiya izathu sakho kakhulu ongibeke ngikubone kuyimbangela yakho kakhulu ukuthi uma ungazange uyithole iguidance kakhulu kulikhulu ukuthi uyenze kwabanye abantu wayiwena ngoba wayinawo ukhuliswanga ngayo uyabona yes so into ebalekile esizweni engifuna ukuthi iqashelwe kakhulu musa ukufuna ukuthi ingane uyikhulise ngendlela wena okhuliswe ngayo uthi hey thina eshaya umuntu mayibheda uzala ba akunjalo is not a way yempilo leyo musa ukufuna into eyenziwa kuwena uyikhiphele omncane mfundise ngendlela ehlelekile ngendlela eright khombisa ukuthi usukhulile manje usuyakwazi ukubona uwrong hayi ukuthi ngoba kuthiwa udle ibhema insangu wena yihleke lensangu yihle ngoba kokwenza ubaba bethu beshaba eziliso ogwayi insangu bethu siyeke kunamhlanje silale emgaqweni kwangingasakhi lokho kunalokho kwakusenza sibe usikhotheni kakhulu bezilwane kakhulu but if ubaba wayehlala nami engidonse ethi siyanda ubhema ugwayi kwakhe cancer uwenza ukuthi ube ne-TB uzakhe
ungafa ngisho ukufa yabo lonto into engiye ngiyibona ingiphathe kabuhlungu bafethu njoba nami kumanje ngisaba engifuna ukuyixwayisa kakhulu abafethu ngayo ukuthi ama drugs ubungozi bawo bafethu sikakhulukazi into yokuqala ugwayi ngingakangeni kwiwunga ngingakangeni kwirock ngoba lezo zombili esizogcina uDodayi ke loyo straight uDayi straight nje loyo ngisakhuluma ngogwayi nje iTB bafowethu into esengiyibonile la isihlala khona and asikwazi ukungabi inwaye ilwane yinini konke asikwazi ungakutholi lokho fasting ngoba kumanje kwayimini iTB into engihlezi ngitshela ngisho mama lo engithandana naye uma ingane ukuthi angikhululeki manje ngajuluka kancane ebusuku ngisuke sengisaba kakhulu ngoba kunezimpawu za iTB ngokujuluka mawuleke yonke lonto yini uphefumulela phezulu kanjalo ukukhwehlela njalo ukukhwehleleka so ngizama ukuthi abafowethu esengibabonile beshona lapha yana esebeshonile ba more than 20 more than 50 ngesimo seTB and bengayidli treatment iyalapha iTB yalapheka kodwa ikifikele kubafethu kanti uthola ukuthi vele unanesifo esinye esingaveli lama drugs ayinkinga ngokuthi uqeda stress ngawo akudrug umzimba ube umzimba uthola ukuthi la ushawa iphika kodwa ukwazi ukulizwa ngoba udragekile umzimba unesilonda endaweni ukuthi awukwazi ukusizwa ngoba ushawa udragekile ushawa umkhuhlane awukwazi ukuthi umkhuhlane ukhofine ukhohlele ngobani udragekile umzimba uhlezi udragekile ungihlala isikhathi eside emzimbeni irock ihlala isikhathi eside emzimbeni umzimba ugcina ungasakwazi ukureport inkinga ungasayireport inkinga umzimba abakwazi ukuya esikhathini abantu besifazane yini bahlezi bedragekile ama drugs enza leyo nto umuzo omunye umuntu esilisa ethi ama ubhemile uyaphuza uyakuvuthwa indaba ngobani usuku ubhemile udragekile vele idrug lona lokho elenza ukuthini umuntu angabi right umzimba awukwazi ukureport into eyinkinga even ngisho ama veins akho umthambo yakho yonke into le ayikwazi ukuthi circulate ngendlela yonke into digest ukudla ngendlela konke ngesimo sokuthini udragekile akusebenzi ngendlela shuthi uyagula nje vele wena uqambuzwa le arroste bakhala ngabe bethi seyagula ngakusasa ngoba isekho idrugs emzimbeni sekuvela lesasifo usekuvela ukuthi unengculaza umuntu useyancipha iTB umuntu seyiphuma zonke lezi zifo ngokulandelanayo manje ngoba akasanawo amandla ukuthi ahamba phansi athola imali abheme adrageke zivaleke lezi zifo angaziso so it's like umuntu osuke sebhema umuntu osefana nomuntu ofile ngoba akasakhona ukuzizwa ngendlela uthola ukuthi omunye angisho ukuthi isebenza imizwa yakhe ayisasebenzi ngendlela ngesizathu sokuthini uhleze edragekile yena enjoya lokho kanti ubulalani ngaphakathi lakhe lonke angikhulumi ngomgcola kwesifuba nakho konke yonke into mfethu ngikhuluma ngomzimba qobo lakho natural ukuthi usukusufa in condition ukugeza ukufuneke imbobo zakho lezi ziwasheke yonke imjuluko leyisawoti losuku unamathela kwena uvala umzimba awusakwazi ukuthi uremove yonke lonto daily ihambundilana insili uyavaleka uyakhaveka yini ama drugs yonke lonto uyakhaveka uyavaleka ngci umzimba awusakhona ukuthi ufunctione ngendlela usebenza yini iwona lama drugs ngoba ni daily uhlezi udragekile until usuku lakho lokunini wena kushuthi isuku lakho lokugcina lokuthi uyozufa ngiyacela sonke bafethu siyalidinga usizo siyadinga ukusizwa abafethu yazi ngokugeza ukukodwa nje ukugeza ukodwa yazi ukugeza ukuvuleke ngizomunye njengomuntu angimuzo omunye ejabule ebusuku ethi yazi ngazizwa ngiright ke manje ngikhulekule ngiqaqekile nje kahle hey ngicela ungibhemisa ugwayi mfethu ngawukhipha ngokukhulu ukujabula ugwayi wami noma bengithi ngiyolala ngawo kodwa ngawukhishwa ngamtshela futhi ngathi mina mfethu ushaya la ngobani uthi uphuma ukuyogeza yazi ukugeza abanye abafethu abafuna ukunderstand kuyikodwa kuyalapha yazi ngisho ukuthi uqalekile ngobani kusuka la umzimba uyaphefumula usuwenza into ongasayijwayela umzimba lento osugcinwa ama drugs usulisana nawo uphikisana nayo uze umuntu ethi mangageza ngeke ngizongawuza ukufta ayikho into enjalo demo usugezile usu-right usu-fresh usungaqala kabusha ustarta fresh uzizwa uqala u-right futhi ukubambe ngendlela okay kodwa engikushoyo mfethu okubalekile
Uyasibulala isidakamizwa siyasibulala ngokuthi umzimba wakho awukwazi ukureporta yonke into e-right. Wena usukuthi ukhipha i-stress kanti usubulala yonke imithambo yonke into kuwena usuyayidrug usuyayingcolisa. Uyayibulala nje straight. Kuthatha isikhathi ukuthi iflasheke ngoba ubona abanye sebedinga odokotela badinga bonke into ukuthi aze o-detoxa kodwa yaqalanga ama-detox yini imzimba wonke lo usuwamukele konke lokhu ngcola lo. Summary olungileyo Mfowethu. Summary olungileyo madoda. Umsamaria uthe wakwazi umuntu esikoleni umncane uze ushintshe indawo ushintshela kwenye indawo. Yeah, mfethu kwakusuku le Valentine 14 February lapho. Izinto zasesikoleni zingayimosha kanjani impilo yomfundi ngoba namanje kukhona abafundi abaphatha izikhali khona abafundi ababhemayo just ukuthatha ukugoqa konke ndawonye nje. So mfethu ngizokubeka nje kube isibonelo njenganami ezweni nakubo bonke abantu. Nje thina kwakuyi-14 February sibanga intombazane eyayumisa esikoleni buka nje ngiyafika esikoleni ngizoba ngumfundi omunye angakhona egcineni kwa-affect impilo yami lokho ngagcina sengiphumile ngaliza ngisho italent ebenginalo lokukhanda ngisesikoleni esi-right ebesinayo yonke into ebengizophuma senginayo yonke into nginamabhasarami nakho konke khona kodwa egcineni konke lokho kwagcina sekushabalele ngesimo nje sokuthini esikoleni kubalulekile ukuthi ingane monitor ingane yakho mayiphuma iye esikoleni. The time ithi mangicela imali yomphako enza ngokusemandleni ukuthi ingane ifundisekile ukuthi njalo uye esikoleni. Hayi ukuthi nje ubuye esikoleni kuyofana nokuthi uwoma lapha ngaphansi kwesitolo nomula ngasekhaya lapha uyothola imfundo nokufundiseka. Into ekufuneka la ekhaya ubuye represent usivezele yona ukuthi daily and day yini oyifundisekile esikoleni namhlanje. Into ebalekile abazali into abangayenzi leyo ukuthi ingane yini eyifundile bakhona bayingcosana abayenzayo kulabo ngithi kubona nje good pass ngibabaphasisa kakhulu ngiyababonga futhi kuloko labo ababakwenzayo kodwa ngicela abangakwenzi sukele la kusasa nje nelwanamhlanje aqala umuntu ukuthi ingane ithi mayingena nje ekhaya yini oyifundile namhlanje esikoleni yini oyitholile uthini ngalokho ufisa ukwenza njani ngakho yabo ngoba the more ingane ungayibuza ungayazisi lokho nasesikoleni uyazi ukuthi ukuthi nokuthi akuphathwe esikoleni akusebenzi ukuthi nokuthi utshwala phuzo esikoleni ukuthi idakamizwe esikoleni ngoba zonke lezo zinto into eziphazamisana imfundo. Ingane ayazi ukuthi manje esikoleni iyele ukuyofunda njoba iyele uyofunda iyofundelani yini into eyinzuzo ngemfundo yini into ezoyithola emfundweni yini ezogcina ukuthi mayisitholile ingafisa ukuthi ngale mfundo mayisina iyenzeleni. Is not about ifundela ukuthi ngibe no matric kuphela cha ufundela ukuthi ube nolwazi ofuna ukulispreada kubantu ukuthi kuphilwa kanjani into ebalekile. Yeah, ungayenzi ke lokho ugcina ke sofana nathi lokho kungekho right. Nathi sesifuna ukuthi manje sesikwanele sesifise ngabe isikhathi ngabuyele emuva isikhathi asibuyele emuva kunalokho isikhathi siyakudlula uma usudlulile uyakwazi kodwa ukuthi ulungise amaphutha uma kusakhona la enhlizweni ukukwena kodwa mangakungekho la kuwena enhlizweni ukulungisa ngeke kube nabo ubulungiso. Msamaria ukuhlangana nomuntu wayekwazi u-right ususesimene esikanje kuyakuthini kuwe? Kuyayilimaza impilo kakhulu kuyayilimaza inhliziyo kakhulu isikakhulukazi khona bezidlala nabo masigcozi khona ade sisheli zabo esikoleni schoolmates usuthi uyambona njengamanje ngumsamaria la emgaqweni. Yeah. Kodwa kuye ngithi ngihamba ngize umuntu ethi wesiyanda we-wise man ngithuke lokho kunginika isithombe lo muntu lo umuntu showcase lo obefunda nami lo ongazi ngaleli gama ngoba amagama ebengibizwa o-principal noma o-sir noma umiss ngawo esikoleni akuwona amagama nje lawo asemgaqweni igama lasemgaqweni ngiyaziwa ngumsamaria lona ungibiza ngosiyanda ngibona ukubaleka kubuhlungu-ke lo ngifisa ngisho ukucasha ngoba isimo engisuke ngikusona ngiyazi ukuthi mina ngokukhula kwami ekhaya bengaziwa from endaweni yonke ngasekama obuza ukuthi umakhenikha-ke lo
udriver mechanic ngafunda iy'ngane ngina 7 years ukushayela ngaqala nge-automatic i-J6 ngifundisa ukushayela mina ngiqala ngesilwane ekhaya ngabaleka ngashiya amaphoyisa ngimncane nge-City J6 ngaziwa nje ngasendaweni ekhaya ukuthi umakhenika-ke lo showcase yoba ne-workshop yakhe ngikhuluma ekhaya kumanje siyabuya ziyakhala umfana ozalo antu yena osele okuyena obambele simsebenzi lo sesikhuliswe ngawo nawo usawenza umkhulu wami ufundisa sonke ngikhuluma kumanje unemoto yakho yena umakhenika naye ngiyamlekelela mangithola isikhathi uayanda so ngizama ukusho nje bafethu kubalulekile ngempela mfethu ukuyinakekela kubhlungu uma usuzobona umuntu owayekwazi emncanini bakho uma usumanje usumdala usukanje kuba nzima kakhulu akupholi kuwena inhlizweni uhlezi uyibuza ukuthi ngazi uzothini kwabanye abantu azosho ukuthi ukubonile ngimbonile uselala emgaqweni usedle emgqomeni mhlambe ngithe ngiqhamuka ubevula umgqomo angazi befunani kuba buhlungu kakhulu bafesi kuba buhlungu akuyona impilo le iyobisi nje bese ziyawukhiya umphefumulo womuntu omunye umuntu ngalokho engagcina ezibulele nje ukuthi ubone umuntu abengayitshela ngambona bese ngaze kucabanga ngisho ukuthatha umphefumulo ngoba esazi ukuthi sengizoyo spread komunye agcine abanye sebadila amakhaya ngalokho ukuthi nje wabona umuntu eseyiphara ayengayitshela ukuthi uyokambona athi noma ngibe ngisalibeka ngasekhaya ngoba lo uyofika adumise ngasekhaya ukuthi ungibone ngidla kanje emgqomeni seshawa amahlonelo lonto siyasaba wabo ngaleso simo agcine engasayo ngagcina usulusi ikhaya ngempela abanye abafiki bakhona abahlezi ngazo lezo zimo ukuthi wabona umuntu ayengayitshela ukuthi ngambona bese kulesimo lesi mfethu uNkulunkulu ukuphathisile sithi ngikhuluma nawe nje ngisenza amandla amabi kaba kuwe ndoda usathane uyathanda ukufaka unyawo lakhe entweni enhle edalwe uNkulunkulu bafo isizwe ngawe singavuna okukhulu in as much as nakho lokhu mfowethu okwenzile ukuthi ufike la uzokhuluma nabantu kanje mfowethu isifundo lesazinzima ngendlela eyisimanga mina ke kunama episode engithi mangihleli ngihlale ngibuyele kuwo ngiwabuke mina nje ngesingami ngoba ama episode anomsoco khona i-episode ezoba nenhlamba uthothi izogcwala abantu kube khona i-episode ehlekisayo uthothi izogcwala abantu kube khona i-episode eyimvubelo enomsoco njengale enayo yonke into engashintsha impilo yomuntu angazi noma uyiunderstand le nto leyo abantu bathanda izinto eziningi ezahlukahlukene isifundo esikule episode bafo isifundo engifisa ngathi ngingama phezulu esibhakabhakeni bonke umuntu ayizwe lento oyikhulume namhlanje bafo ngoba isizwe sisenkingeni i-Mp TV1 isihlanganise abantu basemgaqweni nabasendlini sekuya understandwana manje ukuthi kwenzakalani into esesiyitholile singabantu abahlala endlini ukuthi abantu abaningi abahlele emgaqweni baphathisiwe abantu abebengaba usizo ekushintsheni isizwe lesi esikusona ngoba mfowethu uma ungaba uthisha mfowethu uyofundisa abantu ukukhenika uba motivate ukhulume lezi zinto oyikhulumayo ukhulume ngempilo yakho ubaxoxele impilo yakho kodwa ukwazi ukuthi impilo yakho ikhanda omunye umuntu we understand le nto leyo vele uhlelo olakho ukuthi luqwashisa abantu lento oyenza namhlanje wenza ubunjalo bohlelo ingakho ama episode mina ngama episode wami ngiwathanda ngithanda ama episode ayiphumele eceleni ngikholelwa kakhulu kwi-episode eyimvubelo njengale yanamhlanje mfowethu usichazele ngawo ukusuka nokuhlala amakhono nawo ikhono lokudayisa ikhono lokukhenika ikhono lokumotivate umuntu ikhono lokwazisa umuntu ukuthi yini into ongamele ukusho inkinga ezidala abantu ukuthi begcine bephelele emgaqweni yabona zonke lezo zinto bafo siyabonga bafo ukuthi uthathe isikhathi sakho uzela ngiyazi ke mina abantu abazi ukuthi uyindoda ebusy awutholakali kakhulu futhi ngekhathi zasekuseni ngoba uthola ukuthi usuke usiza lapha nalapho ufuna abantu uzobakhenikhela kodwa bafuna ukuthi
uthatha isikhathi sakho uyeke ukwenza izinto zakho uze lapha kumina. Siyabonga kakhulu bafu. Engifisa ukwazi ke bafu ngoba ngokwe understanding yami ngicabanga ukuthi into kakhulu kumele sizame ukuyivikela kuwena ukukhenika. Ngibona ngathi khona okungashintsha impilo yakho, ikhona futhi okungasiza isizwe ngokuthi ufundise nezizukulwane. Umbuzo wami mfowethu yini ofuna sikusize ngayo? Ufuna ukusizakala ngani? Like wena i-escape plan yakho ukuthi mina ngicabanga ukuthi uma ngingenza u1 no2 no3 ngingaphuma la. Sifuna ukuzwa leyo nto manje siwumphakathi yini lo ufuna ukusizakala ngayo? Ya engifuna ukuthola kakhulu usizo ukuthola i-detox kuphela. Mangingathola i-detox then sengingakazi ngiqaleke ngi-attendiswe indawo zama workshop. Ngilekeleleke ekuthenini sihambe indawo ezinjengama workshop ngithole kubona ukuthi ngakwazi ukuthi mhlambe ngibe nalezo nsuku lezi ngifika kusona. It's not about ukuthi ngizofuna ukuthi sengingaqasha ukusetshenzwa kodwa just ukulekelela nje lapha nalapha nalolu lwazi enginalo ngibanikeze nalolu nawo kulawo ma workshop nalawo. Mhlambe ngakhona engagcina sekuyiyona esethi hayi ndoda ngoba siyabona ukuthi unalo uthando lokuthi ufike usize usebenze la. Awubambe la ngeinsuku ekanje sidinga sesikubambisa kanje. Engifisa ukusizakala kakhulu kukhona kuqala ukuthi kwenze ngiziclean igazi umzimba wami uqala. Skenikhe wena uqala ekukenikwe mina ukuze before ngingene kuyona engine ngoba angeke ngikwazi ukungena enginini isikhathi esiningi ngisabuye ngiyosichitha kwenye indawo. Ngoba wena bafayazi into enke kakhulu. Labantu engisebenzisana nabo ukuhambisa osinawane rehab. Osinawane bayahluleka ukuqeda insuku lezi abanikwa zona ukuthi beattende kunezinto eziattendwayo before usiwe rehab. Manje bahluleka lapha ekuattendeni. Uthatha umuntu unayo intshisekelo impela ukuthi asiwe rehab kodwa bese ehluleka ukuattenda lama classes okumele awa-attend because usinawane uma uzomattendisa ama class kusuka ekuseni kuze kube mhlawumbe intambama akaphantile lo muntu usuke esabhema. Understand lento ngoba sometimes ngisho nami umuntu uma ngithatha usinawane mina kunento ekumele ngimsize ngayo kumele ngimbhemise ngiyakwazi lokho ngoba sengiyaba understand usinawane ngihlala nabo noma ngabe ngiyakusiza but at the end of the day ngokuthi awukwazanga ukuphanta namhlanje awukwazanga ukuthi udle namhlanje kumele kuthengele ukudla kumele ngikuthengele into yokubhema. Hamba kubuyele emgaqweni sasa futhi ke mhlawumbe kuyayiphantela uzenzele izinto zakho kuphinde futhi kufika usuku lokuthi uyo attend kumele kulolu suku attenda ngalo kumele umuntu umbhemise. Abantu bayahluleka ukugcina ke begcina izikhathi nokuattend izinsuku izona izinto ezigcina ezishaya abantu. Enye into inkinga enkulu kuwena bafu inqola ihamba noseyini. Umama ngesikwazi ukumshiya ngoba bakhona abantu eseza bathatha sabasema rehab kodwa ngokuthi indoda yakhe isele emgaqweni intombi yakhe isele emgaqweni abuye ezemgaqweni ngoba manje udinga ukuthi ngathi ningathathwa nobabili ngathi ningaba ready nobabili ukuthi hayi manje siyawela. Ngicela ukuthi kusasa kanjani ngizongena nayo mama la. Sizongena nayo ngoba manje mangisuka la manje ngiyomgunda manje. Ayikho enye into ngithatha nemali funa ngiyomgunda manje. Mangisuka manje bese ukuthi kusasa ngizosanayo la sihlele yonke into ngithole naye ukuthi ngempela kweka akakhulume nje engimuzwe nje naye ekhuluma nje ngikhona la. Then sesiyaqala ukuthatha isinyathelo. Hayi mhlawumbe nawe ungasuka umsinde kuzomela umlinde phandle ukuze ungamsindi. Ngifuna ukumsinda ngisho khona ngafika kakhulu and ungamphushi kakhulu uma kuyikuthi uyambona ukuthi mhlawumbe akakabi ready ukuthi ephumele ebalazweni into eyokwenzeka noma ngelinye ilanga because yena yabona umuntu obekade ne-status ubekade esebenza e-Transnet mhlawumbe kunama colleagues wakhe kade esebenza nawo usazoba namahloni mhlawumbe okuvela ebantwini abantu ayefunda nabo kuma university zonke lezi zinto abantu emphakathini abebemazi njengosisi osebenza e-Transnet. Kunomuntu owasemlaza ekuthiwa uDr Jikelele wakwasifaka la efonini isiphi imali sasiwasha senaye umama lapho uyobona lapho akanayo inkinga yokuvela abanganenkinga yokuvela. Okay no mfethu ufike ukhulume naye futhi kusasamele sizama ukuthi sisebenze indaba yakhe uthini kubantu sosigoqa ngabe yami engakusho ke bafethu okubaleke kakhulu ukuthi ingane zakwethu
akukho okubaluleke njengokuthi into isuka kuwena ngaphakathi. Mina ngingakwenza konke njengoba ngisho noma ubani onosizwe ngakwenza konke ukufuna ukusiza omunye umuntu, kodwa uma inhliziyo yakho ingakakwamukeli ayikho into engenziwa, ayikho futhi into engalunga. Okubaluleke kakhulu nengifisa ukuthi bafethu nikwazi, noma ubani ofuna ukubuza noma ubani ofuna ukusho, okay, uzobuza noma ngabe uzothini, noma unalo usizo uzokwazi ukungithola. Kodwa okubaluleke ngempela lento engifisa ukuthi ngiyibonge kakhulu kunina ukuthi nichithe isikhathi senu, nikhiphe imali zenu, nisupport, nenze yonke into. Esikufuna kakhulu ukuthi isizwe sonke sikwazi ukububi nobungozi bama-drugs. Size saboshwa, sangena emajele, senza konke, sakwenza konke, saboshwa, sahlala ikhathi emajele, saphuma, saphihliza iy'moto zabantu, sathatha iy'nto zabantu emgaqweni, kodwa akaze saphumelela ngenxa yawo ama-drugs. Kwashona abanye abangani bethu, thina still uNkulunkulu wasihlenga, wasisindisa. Kwaze kwafika isikhathi sokuthi sithole ihlelo elifana nalolu elizokwazi ukuthi lisakhe sibhodle sikhulume yonke into eseyisenzekalile nesisiphathe kambi. Engikucela kakhulu bafethu, uma nawe ukhona ufuna ukusizakala njenganami, uzame ukuthi ufone usithinte, uzothola usizo. Okunye okubaluleke kakhulu, nawe baba lapho khona, noma ngabe unenkinga noma ngabe ubunenkinga ecishe ifane neyami, nawe ungasizakala kulokho esengikubalile esengikushilo. I-drugs alulakho umuntu, inhliziyo nokushona komunye umuntu. Ngiyacela bakwethu, ngiyacela kuwo wonke umuntu, ngicela ukuthi sikwazise, sikufundise abantu ukudlula komuntu emhlabeni. Akudingi ukuthi uzuthathe izidakamizwa noma uthi ngoba wena awusenakho ubani kanjani uthathe izidakamizwa, noma ngakuthiwa inkinga yezikweletu akudingi uthathe izidakamizwa. Izidakamizwa kunalokho lezo zikweletu onazo usuke usekufana nokuthi usuyazibulala, uzingcwaba uphila. Mawusungena ezidakamizweni uzoyithola usudla emgqomeni, nawe uzoyithola usudla ngisho ama-retex. Ngiyakucela mfowethu, nawe bani, nawe baba, nawe mkhulu, sifundise abanye abantu. Isidakamizwa asakhi qobo, isidakamizwa kunalokho siyambulala umuntu, siqeda ngayo yonke into, sikhipha, sibrainwasha umqondo womuntu, siwushiye ungenalutho. Sekusele ngathini, sekusele isithombe sokuthi kombe mina ngangiwukuthi, uyabo usuthi ngangimuhle kuthatha ubefore no after. Sishiya lezo izithombe kumuntu, kuse kuno before seku after. So leyo nto ibhlungu kakhulu bafethu, and senginabanye abafethu asebethena ade befikile ngesonto edlule la esibhemela khona phansi kwama-bridge lapha, bephethe izithombe ezino before no after, bamukelwe inkolo bathi bakhonza kamoya. Ngiyacela futhi uNkulunkulu nabo aqhubeke nabo, abasindise kanjalo, bayiyeke nje babeyekile nje besikhombisa nezithombeni. Nabanye bethu uma bekhona abamukelekayo kube njalo nakuthina, kube njengoba nabo sebesho ukuthi sebekunjalo. Ngobani i-drugs nesidakamizwa sezizonke into ezidakamizwa, asikho ongathi lesi singcono kunesinye. Cha, asikho esingcono kunesinye bakwethu. Akukho kunye engingaphinde ngikusho ngaphandle kokuthi konke njengoba siphila kulomhlaba sabo umdala usilethele sizobusa kulomhlaba, siphinde sinikezele ngolwazi asiphe lona kwabanye abantu, singaligodlo ulwazi, siphinde singabukelani phansi, singabandlululani, singahlengani, singacwasani, singahlulelani ngaso sonke isikhathi. Ngobani usathane ngaso sonke isikhathi usize ekwenza ukuthi uhlulele omunye umuntu, uthi hayi lo ukuthi instead sokuthi ngabe uyamsiza. Siphinde sibonge kakhulu lensizwa ke thena yasisungulela lolu hlelo, yasisungulela lesinkwa lesi, yasisungulela lolu bisi, yasipha wonke lamandla la. Ngithi uNkulunkulu ayigcine ukuze nayo ikwazi ukuphinde lesinkwa siseyasakha sokuthi sikwazi ukuthi how do I end up in drugs. Iyafundisa nabanye abantu, yasithumela nasekuzweni, yaluthumela lolu hlelo kubantu abaningi, lisize nabanye abaningi. Kumanje ngikhuluma abakhona abafisa sihlangana nabo labaphusha inqola bayadayisa, basizwa iyona lensizwa.
ngiyabonga futhi nani niyisupportayo ngicela niphinde nifake kakhulu umdlandla nifake amandla kuyona lensizwe niyilekelele bafethu umbuhle umsebenzi wayo ukube kuya ngokwami ngupresident ngabe ngiyakhela indawo ngize ngibhale ngaphandle how do I end up in drugs ngifundise nabanye babone kube isikole nje kube nothisha bakhona abazofundisa ngale nkinga esibhekene nayo ngoba le nkinga esibhekene nayo inkinga enkulu abantu nje bazokuthi nje uma kwafa umuntu hawu mina uthi ngiyodakelwa hayi umlindelo hayi ufune kube after 2 years yonke lo nto omunye useyaqala usengene ezintweni ebeyadengeka zangene kuzona so bafethu ngiyacela ngithi hayi kukho engingakusho kakhulu lensizwa le ibekile induku ebandla nani bafethu nawe la ukhona ngesikhathi sakho naso ungaza kuthina usisize usilekelele kule nkinga esibhekene nayo Samario longileyo nena bedlele nophapha ekhanda kamenzi ndaba kawulalela umuntu omemezayo umemeza ngathi yakhalela uthi igula lika Jamal lichithekile awunena bakampudu bofu njengegazi awubafowethu zonke inkalo la kufinyelela khona lo mbukiselo yalo ngeke ngawathinta onke amakhosi ngezandla uma usubuka wezwafika la shuthi sidla amaningi esakeni ngakho ke igama lami nguprofessor ngingwakamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell abantu bejoin membership ukuze sizokwazi ukuthi sisize abafowethu siyabonga kakhulu bafowethu ngoba ingxenye uhlelo liyakhula ngendlela eyisimanga eliyakhulu uhlelo kuyabonakala ukuthi kwesinye isikhathi uNkulunkulu angathuma wena bafo njengobusho ukuthi uNkulunkulu angathuma wena ukuthi uqala into kodwa mayisiphakathi into bese kuyabona ukuthi no akukhona ukuhlakanipha kwami kodwa lento inomnikazi yabona lento bafo esiyenzayo angisobe nangelilodwa ilanga ngayithwesa umqhele ngiyogumula ngisho abantu bengithwesa ngoba into esiyenza ngaphansi kwa Mp TV1 manje ayisacontrol yimina uyayibona ukuthi isicontrol umnikazi wayo izinto ezenza ngaphakathi imanga ezenza ngaphakathi siyabonga abafowethu indlela enisukumele ngayo uhlelo lenu ukuthi lihambe luze lifike la siyathemba ukuthi lusazohamba ngempela lisazogudla amawa luze lifike la nami ngingazi khona ngoba kwala likhona njengamanje alibekwanga yimina uNkulunkulu olibekile ngokuthanda kwakhe ukuthi kube nje ngakho ke bafowethu sangincenga ayincenga impela manje Samaria olungileyo mfowethu ngiyabonga mfowethu hayi ngiyabonga ubiza impela Samaria madoda mfowethu awubiza hayi asincenga manje ayilungile isale bafowethu